Buenas tardes, y en esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes rezaremos sucesivamente los misterios del Santo Rosario. Roguemos a Jesús con María, a través de estos misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Dejémonos guiar y acompañar por María hasta Jesús. Good evening and very warm welcome. Welcome to all. Fáilte Dibh Cach, Croeso Chigid. And we have with us during these days directors and pilgrims from Scotland, England, Wales, and from Ireland, United States, and other places around the world. So just welcome to all. Tonight on this Feast of Our Lady of Lourdes, we're praying 5 different mysteries of the Rosary. We're praying the following: the Annunciation, the death of Jesus on the cross, the resurrection of the full glorious, and we let ourselves be guided and accompanied by Mary to Jesus. The rest now as we prepare for the procession, song and prayer, to prepare yourselves mentally for our time together. Liebe Pilger, heute am Festtag unserer lieben Frau von Lourdes darf ich Sie recht herzlich zur Lichterprozession willkommen heißen. Während der Prozession biegen wir den Rosenkranz und betrachten dabei heute verschiedene Geheimnisse aus den freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Geheimnissen. Sie werden jeweils angesagt. Bieten wir heute Abend, heute ist auch der Welttag der Kranken, ganz besonders für alle Kranken und diejenigen, die sich um die Kranken kümmern. Goedenavond en hartelijk welkom aan alle pelgrims op dit feest van ons lieve vrouw van Lourdes en Wereldziekendag. En ik weet dat wij jullie talrijk zijn, niet alleen hier, maar vooral thuis en overal in de wereld. Waar wij ook mogen zijn, het Rozenkransgebed is een gebed tot Maria, dat wij met Maria bidden en tot haar Zoon Jezus.
Premier mystère, l'Annonciation du Seigneur. L'ange répondit à Marie, l'Esprit viendra sur toi et la puissance. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En cette journée mondiale du malade, dont le thème est foi et charité, Saint Jean nous rappelle qu'à la suite de Jésus, nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Prions avec confiance pour nos frères et sœurs malades. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo rispose a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Maria allora disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. In questa giornata mondiale del malato, il cui tema è fede e carità, San Giovanni ci ricorda che alla sequela di Gesù noi dobbiamo donare la nostra vita per i nostri fratelli. Also Maria, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. De engel zei tot Maria: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u. Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zij. Secondo mistero, la morte di Gesù sulla croce. Arrivati in un luogo chiamato Golgota, detto anche Carne, crocifissero Gesù, presero poi una spugna imbevuta di aceto, la posero vicino alla carne e gli diedero da bere.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri e Figlio e Spirito Santo. Terzo mistero, la resurrezione del Signore Gesù. Il primo giorno dopo Sabbato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Che stando presso le persone che soffrono, rende testimonianza sempre ogni giorno, attraverso gli atti d'amore concreto e nella verità la risurrezione del suo Signore Gesù. Tercer misterio, la resurrección del Señor. Jesús, resucitado a la amanecer del primer día de la semana, se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciar a sus compañeros, que estaban de duelo llorando. Ellos, al oírla decir que estaba vivo, que lo había visto, no la creyeron. En ese día mundial del enfermo, con Nuestra Señora de Lourdes, orimos por la Iglesia, para que frente a sus miembros enfermos dé siempre testimonio con hechos y de verdad de la resurrección del Señor. The third mystery, the resurrection of our Lord. Why so? The
Auferstehung Jesu. Christus von den Toten aufweckt, stirbt nicht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Lasst uns beten, dass wir unser Leben auf das ewige Leben gekostet. Danke, Herr, du verlässt mich von ihm. Danke, du verlässt mich und die Führung am Tag am Abend, wie es geht wieder zu. Quarto mistero, l'assunzione della Vergine Maria. Con il Magnificat Maria canta, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi
tutte le genti mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente, e santo è il suo nome. Preghiamo ancora per la Chiesa, perché essa testimoni sempre più la risurrezione del suo Signore, in modo particolare accanto alle persone che soffrono. Cuarto misterio, la Asunción de Nuestra Señora. En su Magnificat, María exclama: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Oremos por la Iglesia, para que dé testimonio constantemente de la resurrección del Señor, especialmente ante las personas que sufren. The fourth mystery, the Assumption of Our Lady into heaven. In heaven, I saw a woman with a crown of 12 stars on her head. With Mary, Bernadette, and all the saints, let us live in the hope of heaven. Die Aufnahme Mariens in den Himmel. Johannes schreibt, wir sahen im Himmel eine Frau mit einem Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Lasst uns beten, dass wir mit der Hoffnung auf den Himmel leben. Het vierde mysterie, de hemelopneming van Maria. In haar Magnificat zingt Maria: mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij wonderlijk neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elke slag mij zalig, omdat aan mij zijn wonderwerken deed, die machtig is en heilig is zijn naam. Wij bidden nog voor de kerk, dat zij steeds meer getuigt van de verrijzenis van haar Heer, in het bijzonder bij allen die moeten lijden.
heißt du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Jesus heißt du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en vie en sauveur. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Proclami la grandezza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. My soul glorifies the Lord, my spirit rejoices in God my Savior. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. By the Savior past the Christmas home, on my God is glory of my Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Offre du exil, veux ton Christ, ton congrès verlossen. Magnificat, magnificat, anima mea Cinquième mystère, le couronnement de Marie au ciel. L'écriture
évoque Marie en disant, devenue éclatante et beauté, elle invoque le Seigneur qui veille sur tous et qui le sauve. En cette journée mondiale du malade, prions pour toutes les personnes malades qui attendent de venir à Lourdes auprès de Notre-Dame. Quinto mistero, l'incoronazione di Maria al cielo. La scrittura, evocando Maria, dice: divenuta ricca di bontà, essa invoca il Signore che veglia su tutti e che li salva. In questa giornata mondiale del malato preghiamo per tutte le persone malate che attendono di poter venire a Lourdes, ai piedi della Vergine Immacolata alla grotta. Quinto misterio, la coronación de la Virgen en el cielo. La Sagrada Escritura evoca a María diciendo: resplandeciente de belleza, la Reina invoca al Señor, que vela sobre todos los que salva. En esta jornada mundial del enfermo, oremos por todas las personas enfermas que esperan venir a Lourdes junto a Nuestra Señora. The fifth mystery, the coronation of Our Lady in heaven. All nations will call me blessed. Through Mary, may the peace of Christ reign in us, around us, and in our world. Die Krönung Mariens im Himmel, der Herr schenkt Gnade und Herrlichkeit. Lasst uns beten, dass wir der einst bei unserem Vater im Himmel unsere Vollendung finden. Werde Herr, de kroning van Maria in de hemel, de schrift geweest naar Maria, wanneer zij zegt: straal van schoonheid roept zij de Heer aan, die over allen waakt en hen redt. Laten we deze wereldziekendag in de Lourdes nog bidden voor alle zieken thuis, die uitzien naar de dag dat ze kunnen thuiskomen bij Maria, die bij onze lieve vrouw in Lourdes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Benedica Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus